Patut tak Malaysia kita banyakkan lagi public transport untuk kita galakkan orang ramai naik? Oh, okay. My opinion is memang kita perlukan banyakkan lagi public transport sebab I think the cost of expenses untuk travel pun dah very high, minyak pun dah naik. Kalau government banyakkan lagi public transport, I think we have another option lah to travel to work, and actually it will save our time and juga cost. It's very helpful for us as a workers. Kind of public transport macam MRT ke or bus ke? I would prefer LRT. So kena ada banyak station lah so that we can travel to our office. Bagi saya memang patut lah sebab public transport ni bagus juga untuk kita elak dari jam semua kan. Bagi saya memang okey lah kalau buat public transport, lagi banyak kita guna public transport. Macam saya pun saya lebih prefer untuk naik LRT lah daripada bas sebab LRT dia punya masa lebih tepat dengan dia punya sesakan tu, kita boleh bajet lah kerja timing tu untuk sampai ikut timing LRT kan. Kalau macam bas kadang-kadang jam akan lambat. So saya lebih galakkan pakai LRT lah. Akak galakkan lah. Cuma bagi akak, it's just that kita punya public transport in Malaysia lah. Bila sampai satu tempat tu, it's like you have to walk further. So agak sukar untuk orang-orang macam kita ni. Contohnya dari ni yang nearest is Wan Utama kan. So nak datang ke tempat kerja tu is a bit difficult. You have to find a transport, kadang-kadang jam and all these things. So it's a bit difficult lah. Tapi for me kalau diorang boleh dapat satu tempat mudah akses, so it will be much better. Akak lagi prefer what kind of public transport? Of course LRT lah. Bus tak berani. Due to a lot of cases kan, I don't think I would prefer bus lah, kecuali kalau kita ambil pekerja-pekerja local. Kalau you ambil local people, lagi banyak pekerjaan yang boleh diberi peluang kepada kita punya rakyat. Itu je. Ya.